Kangla food product ti iram dong ya seng mahong. Yeng dio garlic mixer khatana tana Kangla gi ano food item singi mahok khangla bada ngauroi daw kana wa leibu. Kangla Nanai Day Spa and Salon Special offer oina 40% discount pijari October tang kun taretagi November tang mga fawba khaktamak pijaba discount ni ngasigi maroi bapauda mayai kaba nisadagi lapthoktuna sana khotna bada ahenma meeting changlasi haina minister Karam Siamna phongdokre kokumi gi meeting makhada Indo-Naga Peace Talk ki warishinda kari yauri bage miyamda khanghalu haina tongan mamafamda rally chatkre section mifam phangkre amadi Bom Pokhai Handuna BSF Personal Ahum Asok Apan Nangkihan Kibagi Mayopta Miyamna Wakat Mifam Chathakre Kurumzari Times of Manipur Nungthilgi Pau Meeting Tavidi Basingbu Luchingbina Taram Nokchari Haujik Pau Sandokna Pizari Mayai kaba nisadagi lapthoktuna sana khotna bada ahenma meeting changlasi haina Langthawal Kendragi MLA su oiba KFNPD Minister Karam Siamna phongdokre wafam asi minister na ngasi chajing awang lekaida nauna saba badminton court amadi badminton association gi office ama miyamda khusinnabagi thoramda phongdokhibani Lilong Sajing Awang Lekai Badminton Association Amadi 20 by 2019 Development Committee Sajing Awang Lekai na sinduna pangthokpa thoram aduda Development Committee ki President Y Hemendro Lilong Nagar Municipal Council ki Chairperson L Lalmani Ward number 3 ki Councillor P Gita LJP Langthawal ki President L Biren Yauna masak naiba miyoi kiasu saruk yakhi MLA gi Local Area Development Fund gi makhada saba badminton court fencing amadi Lilong Sajing Awang Lekai Badminton Association gi office adu miyamda khusinnabaga loinana Minister Karam Siamna makhatana haiki ngasidi Langthawal Kendra yamna khubang chausinba kendra ama oire sana khonabagi lamda ahenma meeting changduna ngasidi kendra asigi mafam kayada asigumba badminton sanafam kaya semgatle masina kendra asigi naharol kiabu afaba lambida purakpada achoba mateng oiragani kendra gi chawkhat khongtang paikhatpada pukning thogasi aigi haiba wakalon thadok lavadi chawkhat maikaida hena khumang chawshinba ngamgani handak state asigi miyamgi thamoida charangnaba amadi chingnaba kaya asina maram oiduna pochai kaya leshinba si tobiganu amaromda oil pump singda thau fanglaroi haina miyamna mipaiba poknaribadu aranbani haiki Haujiki matamda community hall khak saraga Nong Padok Sakcha Hijanavana Tragana Kaima Functionama Taubagi importance to the Gidi Ojik Hold Sida Sanaroi Kaya at the badminton Kangde any play Sanabayava indoor Yoga Porting Sanarapakanda Ojik drugs na attack Toreba Manipurgin Harbour Sing She at the Madudaki Nantong Nanavia Chobomaram Amakang Iba Wakalonu the Tazaba Tamaga si badminton hold si Orakwane Kokumi na changsilakpa khongjangi saruk am oina ngasisu All Manipur Mini Water Tankers Association asinduna Asian IM amadi India government anigi marakta purakhiba waroshan na Manipur gi ngamkhaida kaihalakpa yaroi haiduna tanker singi oiba rally ama chatkre rally adu khurai tharojam lekai degi hauraga haikru makhong popular crossing lamlong ayangpali kongba singjamai kwakaithel tera bazar lamfel sanakaithel chingmairong lamlong fauduna laklaga somrendro lampakta lamthungpham oiki
इरमदम मणिपुर से मचे तारक तारगदी अखोगी कोकोमी की चौमी सिंगना लखलकपा खोंसांग खुदिमक्ता अखोइसु सरुक यागनी थवाई हक्चांग यावना अमदी थवाइना पोंथा पीरबसु पीगनी हाइना अखोई लेप्चरगा अखोई खोंसानबगीदमक्ता सिगुंबा थौरांग असी पाखचबन नाकल अमरोमदा कोकोमीगी खोंजंग सौगतलदुना इंडो नागा पिस्टॉक की मनुंगदा करी यावरी मियामना खंगहलु हाइना बिष्णुपुर टू इम्फाल टाटा मैजिक वैन ओनर्स ड्राइवर्स एसोसिएशन सिंधुना बिष्णुपुर मनिंग लेकाइदगी नंबोल चिंगमांग फाउबा टाटा मैजिक सिंगी ओइबा रैली अमा चटख्रे खोंगसद अदुदा सरुक याखिबे सिंगना मणिपुर की सक्तम काइबियारोय लॉन्ग लीफ मणिपुर हाइबा खोलाउ कया लाउखी रैली अदु बिष्णुपुर मनिंग लेकाइ की दगी हौरगा ओइनाम कैथेलदा लमथुंगफम ओइखी Ujik mayam na kangan dan thami basi aroi bab moi ki final accord ado la bani na majik mayam na kangan biro loina na masina Manipur ki integrity da Manipur ki phirom ja sol ba ta raga di madu akoi thawai hakchang yaunai akoi ya janing de aduga loina na hujik leiriba Manipur ki kokomi na changsil leiba Manipur ki integrity kai ba yaro haibagi khongjang achida akoi Sharuk ya jabo ina amasung mateng pang jabo ina akoi ngasi ki rally asi pangdok jabani अमरोमदा कोकोमी की मीटिंग मखादा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी जुरीबाम ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोस्मी की जुरीबाम न सिंधुना हिलगढ़ विद्यानगर लखीपुर चंद्रपुर कामरंगा अमसुंग कमरंगा मुस्लिम की इमा सिंगा कुशमनदुना इंडिया गवर्नमेंट अमदी नागालैंड की लालौलुप खरगा वारी शानरीवा असिदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम अमदी मणिपुर की लम सोकपा यारोय हाइबा चेक्सिन मिफम अमा ngasi जुरीबाम की कामरंगांदा लेबा लमलोंग कैथेलदा फंख्रे मियांगी ओइबा चेक्शन मिफम अदुदा सरुक याखिबा कोकोस्मी जुरीबाम की कोऑर्डिनेटर वाई संजीप सिंहना इंडोनागा पिस्टॉक की वारशिन अदुगी मनुंगदा करी यावबगे हाइबदु मियामदा खंगहनदना थमले अमसुंग इंडिया गवर्नमेंट नसु हाइरिबा वारी सानबा असिदा मणिपुर की इंटरेस्टदा सोकपा याबा वाफम अमत यावदे हाइना पल्ली अदुबु वारशिन असिगी मनुंगदा करी यावबगे हाइबदु करीगिदमक लोटसिनदुना थमलिबनो हाइबसी मियामगी अचौबा वहंग अमा ओइरिबनी हाइखी अमरोमदा करीगुंबा पिस्टॉक असिदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा सोकपा याबा वाफम यावरंबा तारगदी हौखिबा चही लिसिंग अनि अमदा थोखिबा जुन 19 की थौदोक्तगी हेना चावबा मैहौ लांगपोक अमा थोकलक्कनी अमदी इमा लेपाककीदमक थवाइना पोंथा पीरबसु पीगनी हाइना मखा ताखी मणिपुर की करीगुंबा सोकपा याबा करीगुंबा यावम तारगदी हैना हौखिबा 2001 थोखिबा 18 जुनदगी हेना खोगी अथौबसिंग पामजरंबा इरमदम सी इमा लेबाक की दमकता थवाइना कोंदा पीबगुमना अदुगुमलबा मखोगी तुंग इलकदबा मपारी क्या लेरी अखोगी लमदम सिदा लेरी हैबसे हुजिजिक लेरीबा इंडिया गवर्नमेंट मज खंगदबनी अदु करीगुमबा सिगुमबा लेरीबा ngasi अखोइना सेक्शन बिफम फमलिबसे लेरीबा लमदम सिदा लेरीबा पुरु खुदिमंगना लेरीबा जाति खुदिमंगना पुंसला कांदा अखोइना हुजिजिक लेरीबा पीएम सिदा अखोइना तुमिन लेसन याद्रे मिपुं खुदिमक मिपुं नाम सिंगना हुजिक लेगु मथक अदु हुजिक मियामना पामबसिगी ओना तनबा कैगुम थ्रोपा तारगदी अखोइना थवाइना पोंथा पीरगसु पीरनी हाइबगी पांदमदनी ngasi अखोइना कोकोजिमी ने सिजर कांदा जिरिबामदसु ngasi अखोइना ओकत मिफम फमजिरिबा ngasi gi chection mifam aduda kangluk naiba thausil yaroi indiana manipur thugaiganu warashun purau wakai purakanu nation im gi warashun purakpada manipur soktana loishillu haina iba placard kaya sijinaki अमरोमदा इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा थियाम कोंजिल दसु माइकई अदोंगी मियामना चेक्शन मिफम फंकी इम्फाल की टेलीपति दंगरांग नुमिदांग अथेंगबदा सखंगदबा सिंगना आईईडी अमा पोखाई हलकपदा बीएसएफ की पर्सनल अहुम असोक अपन नंखरे थौदोक असि ngarang नुमिदांग पुंग 13 मखाई खरा हेलकपा अदुवाइदा इम्फाल ईस्ट की पोरमपाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा टेलीपति काली मंदिर मना की तुरेल मपाल लोम थंगबा लंबी की नकलदा थोखिबने बोम पोखाइबगी थौदोक अदुदा सोकलबा बीएसएफ पर्सनल अहुम अदुदी पतिक चेरा अगरतलादगी एएसआई लाल कुमार असी चही कुन यांखई मंगा अपोकपा श्री अंतरम बिजापुर छत्तीसगढ़ कांस्टेबल कोरम महेंद्र चही कुंथ्राग मंगा अपोकपा करप शंकर अमदी बिलासपुर छत्तीसगढ़ राइफलमैन संतरम चही कुनग मंगा अपोकपा जशुराम कवि मखोई अहुमक त्रिपुरा की चामकुन सुबा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पर्सनल सिंगनी हौजिकना आईएसबीटी खुमल लंपाक लेबनी थौदोक थोकफमदगी फंगबा पावगी मतुंग इना मफम अदुदा ड्यूटी ताबा मणिपुर पुलिस की पर्सनल सिंग अमदी बीएसएफ पर्सनल सिंगना मफम अदुदगी इथाप थापतना लंबीगी नाकलदा खना चैनाबा मा खामदोकलमलगा थोकलकपदा इखंग खंगौदना बोम अदु पोखाइरखिबनी
Bom machet na panbadagi BSF personnel ahum adu asok apan nangkibani. Khudakta soklaba makoi ahumak janimsta puduna laikanaki. Bom pokhaibagi pau hek phangwaga Imphal East ki makok thongba police official sing changshinnarakhi loinana thodok adugi matangda thijin humjinbagi thabak chathaki. हम खाली यही देखा तो वहाँ पर थोड़ा ब्लास्ट हुआ, वो सिपाही लोग थोड़ा घायल हो गया। वो लोग 3 आदमी था, 1 आदमी को थोड़ा लगा है घाव। 12 बजने में 5 मिनट बाकी था। Thodok asigi matung tarakpada forensic science team nasu ngasi ayuk thodok thokfamda thijin humjinbagi thabak chathakre. Nakal amaramda thodok asi thokrabatungda Imphal East District Police na checkshin thorangi thabak kankhatkre. Ayuk pung tara aduwaidagi hauduna Imphal East ki additional SP Ops TS Krishna Tombi ki meeting makada Imphal East Commando na Soibam Laikai Citizen Club Wangkai Khunau amadi Soibam Laikai Mary Leirakta Pakshana thiba humbagi thabak chathakre. Operation aduda yumda changduna leiramba mioi sing masa masagi saktakche puthok handuna masak khangdokpagi thabak chathaki adumakpu thoidokpa mifami pundi yaukhide. Nakal amaromda miyam leiba mafamda bom attack chathaduna mipaiba pokhanba amadi asok apan nanghanbabu yaningdaba phongdoktuna telepatida miyamna wakat mifam ama chathakre. कनोने अखोदी चाही खुदिंगी गंगा पूजा तौरी से याम भजन अदुम पांगथोपनी अदु ngasi हंदक तौरी से अहम बम पोखाइबे से अखोई मतुंगदा सिगुंबा थबक से थोकपीगनु हाइना हाइजरीनी Hauzik paugi marakthadna aten mabrek amatang lominasi. Luhongbagi furniture set ka loinana style and style amadi local almira phangbiragani. Furniture set ama laibada fian ama lemna hapchari loinana ningol chakaubagi akhannabu offer su pizari. Bed, dining table, office table, sofa, almira, fridge asina chingba khudimak phangbiragani. Ngasimak lengsin biro steel decor. Sagol Bantera Khamlikai Imphal Manipur. Contact number 9612167042 natraga 8794714511. Special Ningol Chakuba and Diwali offers. 10% discount on labor charge. 5% discount on spare parts for Hyundai cars only. Benefits on purchase of 4 Michelin tires. Free alignment, free balancing, free nitrogen, free removing and refitting. 3 years warranty on all tires. For more details, please visit SM Motors Airport Road, Ghari, near Comprehensive Concept School, Imphal, or contact us at 9366-508-258. Break ki matungda makataba pau pizari. Salai Holdings Private Limited ki mathakta chathariba police ki investigation asi hek loibaga mahau sagum regular salary finance ta transaction makhatana taukhigani. Shareholder amadi investor singna mipai biganu haina company asigi vice chairman Narengbam Bisorjitna phongdokre. Wafam asi ngarang paumi singa unaba amada phongdokhibani. Vice Chairman Bisorjitna makataraduna Salaigi Board of Directors ki warepna company asigi chairman oiramba Narengbam Samarjitpu Board of Directors ki listagi lawthokhrabani masigi mathakta police ki investigation asida cooperation pinaba mari leinaba che chang khudingmak mari leinaba singda pishinkhrabani. Investigation chatharingai manungda transaction tauba yadabana matam kharagi oina lepchavani. Investigation loarba matung mahosagum company asigi thabak thoram sing mapum phana chathagani. Maram aduna warabasuwana miyamna matam kharadang putning phathana leviduna salaibu mateng pangbiu haiki. Thijanbagi marum asidadi aikoi na dum thijanbagi process ama lebanina adugumba transaction ase koi tawi yadabanina aikoi adugumagi matam khara miyam da koi si transaction tawjeroi haina aikoi adugi porsi thamjabani aikoina masigi thijan khongjanbagi asigi thabak asi mapung phana loiraba matungda amadi koi restructure gi force atenma matam matungda thoma matam loiraba matungda aikoi miyamga nahona miyam apamba aningbado aikoi thumanjagani hanagumna aikoi makhal makha gi tawraba koi normal transaction punamak aikoi chapchana aikoi mapung phana aikoi tawjagani. Lakliba tang manga dagi hauduna tang taramari fauba lamboi khongnang khongda leiba Manipur Trade Expo Center da pangthokadoriba Mani Tax Fair gi mangoina na ngasi ayuk Department of Textiles Commerce Industry Government of Manipur na sinduna Naurimthong Laishram Leirak Machindagi lamboi khongnang khong fauba cleanliness drive ama pangthokre.
थौरम अदुगा मरी लेना टेक्सटाइल्स एंड कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर टी.एस. बिश्वाजितना मणिपुर असि खुदहैबी कया अमलै लमदम असिगी सेटमिलोन अमदी सेल थुंगी फिबम फगत हनबगी पांदमदा लेंगाकना लौखलकपा थौशिल अमगी मखादा मैनिटेक्स फेयर असि पांगथोकपनी नाकल अमरोमदा तांग मंगादगी हौगदौरिबा मेला असिगा मरी लेना मपुम ओइबा थौरम पांगथोकफम ओइगदौरिबा लंबोय खोंनांग खोंगदा ताबा लंबी नाकल सिंग असी लू नाना थमनबगीदमक ngasiगी lamtu sengbagi thoram asi pangthokpani haiki तोान तोान संस्थान तोान तोान नुपी की लूपसिंग पुनमक पुल्ले हरकान अखोना मरुओइना अखोगी यंगस्टर यंग लरिबा नहारोन सिंगसे हेना फोकस पि रहा कान ngasi अखोना सोशल सर्विस तौरिबस तोान तोान फैशन की ओरो तोान तोान अखोगी लरिबा लूपसिंग की मयाम इंवॉल्वमेंट तौबसी मयाम उबिरे अदना सिगुम पुनमक सिंगसे अखोना मतम खुदमकी ओइना चाखनवा नब होनरे हरकान अखोना पुनमक अफब मणिपुर में सेम अफब भारत में सेम अखोना मेसेज अमा पिनिंग अदुगा अखोई पुनमकी अखोई पुन होनमिनबा अदुगा पुनमकी इंवॉल्वमेंट चंगी अदुगा पुनमक होनरबा मतमदा अखोना माय पाप ngangani हाइबगी मसिगुम्बा मेसेज अखोना सिंगसी तौरे हाइबसिना लोई फरनी हाइब नतबा अदुगा मिपुम खुदिमकता अखोगी अवेयरनेस अदु खंगमदबा मियोसिंजु खंगनबा हाइदना अखोने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की चिनावसिंगा टाइप तौरे हरकांदा अखोई ngasi पांथोकसबनी पुलिस का ड्यूटी चप मानना तौरबसु सेंथोक नेम्बा युम कई निंगथीजना लेजदबा विलेंस डिफेंस फोर्स पीडीएफ पार्सनल सिंगदा ngasi इम्फाल ईस्ट की एसपी जोगे चंद्र हौबिजमना 3 सीट अमदी युम कई साजनबा पोटलम सिंग तेंगबांग पीख्रे एसपी इम्फाल ईस्ट की ऑफिस ता पांगथोखिबा अचंबा थौरम अदुदा बीडीएफ सिंगना एसपी की ममल नाइद्रबा तेंगबांग अदुबु थागतपगा लोइनना एसपी दा इकाई खुमनबा उटकी कायरंग मनिंग लेकाई दलेबा पॉपुलर यूनियन क्लब नसिंदुना ngasi लेकाई असिगी निंगोल सिंग चाकौबगी थौरम अमा पांगथोखरे लेकाई असिगी कम्युनिटी हॉल पांगथोखिबा थौरम अदुगा मरी लेना पॉपुलर यूनियन क्लब की सेक्रेटरी जनरल चिंगांबम गसकन्ना पांगथोखलिबा थौरम असिना लेकाई असिदगी हौखिबा निंगोल कया अमुक हन्ना उनाहनबगी तंजा अदु पीरगनी युमदा निंगोल चाकौबा मतमददी युंगी मबुंग मौपा नतना अतोपा हौमिनरकपा कया थेंगनाबगी मतम फंगदे अदुमकपु ngasi थौरम असिददी मखोई मसेल हराव हराव थेंगनदुना पुकमेन पाउमेनबगी खुदोंग चाबा अदु पीरगनी हाइखि सिदगी किलोमीटर निफु यांखैगी मथक्ता हेना लापा मफमदा युम पानबा यावरी अनकपदसु यावरी मदु मयामदुगी अपुनबगी खुदोंग चाबा अमा थेंगननबगी अमु अखोइना सिंजजीना क्लब की लेबिरिबा एडवाइजर सिंग प्रेसिडेंट सिंग मेंबर सिंग ना कोई खनजबदगी निंगोन सिंगी ओइबा खुदोल अमा ओइना अखोइ मसिगी अदकी 2019 गी नवंबर 3 मसिदा ओइना पांगथोकलजीना अखोइना खनरगा अखोइ पांगथोकसबनी reunion की टाइप तको साइना तौबीबसे इट्स वेरी एक्साइटिंग अदुगा यामनसु नुंगाइबा फावे सिगी मोमेंट जे तसेनाय कांदा आई मकना सिनगे नत्रगा पर्सनल ओइना सिनबा ngamgadaba natte haijani चनु एसोसिएट कैथल एक्सप्रेस ड्वेलर्स टी फ्लोरेंसेंस अमदी हेलै क्रिएशन की सेंथंग मखादा मणिपुर स्टूडेंट्स एसोसिएशन दिल्ली दा सिंदुना निफु निपान लक्सुबा फ्रेशर्स सोशल गैदरिंग ngarang न्यू दिल्ली दा पांगथोखरे थौरम अदुगी नुंगी ओइबा वारोल पीरदुना मासात की वाइस प्रेसिडेंट जवेदना दिल्ली दा नौना लाइरिक तंबा चंगलक्लिबा माहेरोई सिंगना मासातना खुनाइगी दमक चंगसिलकपा थबक थौरम सिंगदा सरुक याबदा नतना मखोई मखोइना तमलिबा लम सिंगदसु पुकनिंग चंगबा मथौताई माहेरोई अमगी पुंसिदा खुनाइगी ओइबा थबक थौरम सिंगदसु सरुक याबगी तंगाई फदबा कया लै अखोइना तमलिबा महै मसिंग असिदगी अफबा वाखलोन पुथोक्तुना खुनाइ असिदा थोक्लिबा थौदोक वाथोक सिंग असि थेंगननबा होटनगदबनी हाइखे हौरिबा इहौ देन लाउरिबा खलाउ मयाम असि without any reason लाउनते they have their genuine reason so how do we solve this genuine reason चौखटपा or developmental process da yamna Imphal Valley centric oiba safatpa gi mawung ama tawriba asi MSAD na content tawjai aduga aikoina tawjaning ba appeal di then pali थौरम अदुदा मिस्टर फ्रेसर मिस फ्रेसर अमदी बेस्ट एटायर मेल अमदी फीमेल गी मिंगथोल फंख्रबा माहेरोई सिंगदा इरमदम मणिपुरदा पुथोक्सबा पोटलम सिंग खुदोल ओइना पीदुना पुकनिंग थोगतखि
Nauria Pakanglakpa Kendragi MLA Sovachandrana Fongdokiba Wafam Paktok Choktok Tringaida Sangai Proda Leva Zenit Academy Amadi MD Ismat Lale Haizagadavani Haina All Manipur Muslim United Clubs Organization Amukogi General Secretary na Thadorokpa Cherol Amana Hairi Cherol asina makha taraklibadi Manipurda khaktanatana India pumbagi oina education sector da thoidok hendokna mai purakhraba amadi academy asigi singthaningai oiraba thabak thoram kayabu masak khangbo oina Delhi da pangthokhiba Republic Day gi thoramda school asigi principal amadi India gi oina makok oirakhraba Ismat pu ikai khumnaba ulakhibani masida MLA Suvachandrana UNACO School da pangthokpa thoram amada Zenit Academy amadi MD Ismat ki mingchat thiba yaba wafam kaya fongdokhiba adu amukona hakchina lawi amukona MLA gi mathakta lamdam asida leiriba civil society organization singi mifam kauduna akanba khongjang changsin tringaida numit mangani gi manungda sengdorakadabani karigumba sengdoraktaba thoklabadi Manipur gi chief minister education minister amadi governor da wakat cherol pishin magaloinana MLA gi mathakta poster campaign fawba chathaduna MLA gi luzadaba wangang bharat sinba thungna khangangani hairi hojik amuka suhanna atenba break amatang lominasi Nanai Day Spa and Salon. Special offer oina 40% discount pijari. October tang kuntaretagi, November tang mga fauba khaktamak pijaba discount ni. Pijariva services singde haircut, facial, hair spa, foot detox, asina chingmani. Extra charges yaudana yum dalaktuna service su pijari. Ayu pung taradagi numidang wairam pung taruk fauba hangjari. Ngasi maglengsin biro Nanai Day Spa and Salon. New Chekon Road SBI ATM building near Globis. Contact number 0385 244 7383. Natraga 2447 385. Aikogi email ID hkgangte@gmail.com. Break matungda mayambo mukana taram nokchari makhataba pau pizari aikoi lairik tamsi aikoi tungi tinjang kaijang daba mahairoi oisi haibagi pandamda Youth Students Welfare Club Sabungkhokna tha ahum leiraga pangthokpa class 1 dagi 5 faubada leiba Sabungkhok amadi Sabungkhok khunau da leiba mahairoi singi ahum suba aroiba mock test ngasi ima saubum lairembi sanglenda pangthokre Makok mathang tarba mahiroi singda tha asigi mapanda pangthokadoriba club asigi mapok kumon thoramda khutsinagani Ethnic Community Development Organization IPSA amadi Noya Bazar Meitei Leikai na sinduna Reception and Cultural Exchange Program amangarang Sailhet ki Noyo Bazar da pangthokre Simla Municipal Corporation State asigi mapandagi lakpa gari singdagi green tax lobagi ayaba pibinaba lengakta haijakre scheme asigi makhada atopana state singda register tauba gari singna city manungda changbada green tax asi chatnaravadi chawrakna lupa crore 12 dagi 15 fauba state ta kanaba piba ngamgani Scheme asigi makhada achauba gari singi oina lupa chahum khara pikthaba 4-wheeler singi oina lupa chani aduga 2-wheeler gi oina lupa yankhai laugadoribani haina corporation asigi Mayur Kusum Sadret na fongdoki Mahakna makha taraduna kanagumba green tax thidaba mioi sing yauraklabadi makhoibu hana wakhal tahanaba honagani madugi matungdasu thidaba thoklabadi penalty oina lupa lising ani thiangani loinana green tax asi tongan ba parking hotel amadi online gi khuthangda thibagi khudong chaba pigani aduga tax asi amuk thikiba aduna chayol ama chatnagani haiki nakal amaromda travel agent ama oina Naren Koba mioi amana hai Corporation asina laurakliba khongthang asina lengaki set milon fagat hanbadasu achoba mateng oigani masina parking lot amadi lamkoiba singi pukning chingsinaraba chawkhat thorang kaya paikhatpadasu mateng oiragani haina fongdorakli Hojik amuk sanabagi pau fangbigani Tha asigi nipan dagi tara fauba Gujarat ki Badodara da pangthokadoriba kunmathoirak shuba All India Tennis Volleyball Championship ta saruk yagadaba Manipur ki team ngasi hangang kangjebung da leiba All Manipur Tennis Volleyball Association gi office tagi association gi president Sanauzam Liven na lamthakre ngasi lamthakiba Manipur ki team aduda team manager oina W Santa team coach oina Laishram Ajit Kumar yauna sanaroi tarana saruk yari
ngasi ayuk phongkiba Manipur gi pauche singda kari kari maroiba pau yaukibage habadu mayam punamutang khangminasi. Lamjingba Times Territory da natana administrative political integrity sogallaklabadi chap chaba firap logani Deputy CM Nagapi Stock final agreement November 15 da sign taunaraba yai Kabui khul punamak dharna phamgani Narengam Samarjit amadi Yambem Birengi bank account freeze tawkre Salai gi officing search taunaba warrant issue tawkre Nagapi Stock Warriors in the center na Manipur gi stakeholders in korakani CM Chief Minister gi wafam angakpa fawi kokomi Huyen Lanpao Chief Minister na social media the group singi administrator ga unakre Center gi luchingba sing na stakeholders sing tanaram gani haibagi thazaba piraklabani na matam ngai minasi CM Final agreement territorial council lehnab gi wafam yaurgani Wangtin Naga angakpa fo I kokomi Salai Holdings ki office police na sil tawkre investors sing mipai ba poknare Samarjit amasung biren gi mingda leiba account punamak thingzin na ba khanghan kre Mairabana Korea Junior Open International Badminton Tournament ki title low kre Sangai Express ban gi mahut wa tanaduna punna chatmina CM Force pusilakpagi airport ki gate ta khongjang jangsin kre Karida yani khibano khanghallu Lengak ta sakti hapani kokomi October kuntrama thoigi du waroi sin natte sana laibak social media da wakai thagat pasing chap kadauri sasinaba account sing thingjinnaba thabak lokhat pa hore CM Salai Holdings ki office sing da police na changduna thinanabagi ayaba court na fikre Samarjit amasung wai beran gi bank account sing khudak tagi thingjin kre Sel thadaruba miyamna Salai Holdings ki office in the Thomjin Nakre transaction khuding mak chathagani mi pai biganu Salai Chief Minister gi wafam da koko mi gi thaumi sing waraunare airport ta khongjang sangsin kre Naharol gi thaudang center gi luchingba sing na Manipur kaina na ba thabak tawrakani thajade Manipur miyam gi mihut oina miyam gi ihul khangna thabak tawgani CM Kokomi ne agreement yaukibu wafam November mari faubada khanghandragadi khongjang sangsin gani haiba firap handokpiu drafting committee Boksoe ki makhada police na mara leiraba miyoi ahum gi mathakta charge sheet file tawkre Police ki investigation amasung salai gi restructure gi thabak loibaga miyam gi transaction mahsagum tawgani miyam na akiba leibiganu and Bisorjit Okna fam Government su Manipur kaiba pamde sinthale pa amadi bantawbagi mahutta government ka punna chapmina si biren CM na kokomi amasung miyam gi khongjang lan na wahan thokpi basi angakpani kokomi North East South East Asia gi thongal oigani Prime Minister Court ki order gi mayokta thabak makha tawhalliba asigi damak contempt tharagani aspirants Police na salai gi administrative officing sil tosin kre Ichel Express Indo-Naga gi waroi sin purakching the stakeholders sing da khanghalakani Deputy CM Kokomi na November mari fawgi matam tharakli badu handok piu miyam gi interest compromise tawroi Mahailoi sang singdagi paramilitary force lokthok khinaba interim order issue tawkre Iraibag Salai Holding Private Limited ki sel thumga mari leinaba office punamak police na sil tawsin kre bank account thingzin kre wakat mifam phambiu Miyam na Manipur kahening dabagum lengak nusu kahening de Zoy Kumar Kokomegi ultimate handok na ba appeal tawkre mahi sangdigi security sing lokthok kre commission su security lokthok na ba khanghan kre Aroibada maroiba pau amuka na pizari Mayai kaba nisadagi lapthok tuna sana khotna bada ahen mamiting changlasi haina Minister Karam Siamna phongdokre Kokomi gi meeting makhada Indo-Naga Peace Talkie Warishinda kari yauribage miyamna khangalu haina tongan mamafamda rally chatkre section mifam phongkre Amadi bom pokai handuna BSF personnel ahum asok apan nahan khibagi mayokta miyamna wakat mifam jathakre Hauzik faubagadi Times of Manipur nungthilgi pau matang asida losinjare miting tabiri basingbu amukana khurumjari
Nanai Day Spa and Salon Special offer oina 40% discount pijari October tang 13 tagi November tang mga fauba khaktamak pijaba discount ni pijariba services singde haircut facial hair spa foot detox asina chingmani extra charges yaudana yumda laktuna service su pijari ayu pung 10 dagi numidang wairam pung 3 fauba hangjari ngasi maglengsin birau Nanai Day Spa and Salon New Chekon Road SBI ATM building near Globis contact number 0385 244 7383 natraga 2447 385 Aikogi email ID hkgangte@gmail.com